Ena singelebune singatambo indai ndana kotonga ena bono maizavakina ena mazawa sauti yana vakasangalevu nda sabe wasiti kumekina ena togle singatambo nda sabana nda kuyango yana buna wichisu maina uluni benua ena madhiu nakena wasi lima kawa ve tumberi tiku maikino ve vakalonga ngata gitu kana wasini klo maina tikene tolu kena tikene tin karua e walu na wakasambimbi ya waseti ko bekenda na baka mureti ko mai malua o kilani ka ukela ka usa masi ko mbuta ni sana tumi kati ko na be bakasama rambilevu e kote kya na iulutanga nda viwesiti kumaikina na nongo tukuna tuku bango na ibalabala ni mbula waklo virau kaya na viwekani ndun kena nonda kalo ndakilani nonda sama imbulango okenda na temata ya bauta tasama isemati buana kalo na temanda na buichi Yesu Kristo dakilati ko ni bimbi ni tiko na ibalabala ni mbula baklo enondonu menda mbula kina ka virau kaya anonda sama ibiokani bo kina kalo godly conduct that matches right relationship with God. Wase tumai vizana bakasama mai zabutoka na mazo sauti na tikine lima. Kau tukuna tuku bango ni mazongo enda nangai reza na sona kainda na tumika mikia hotel chiko ngoe na tikine viwa wakakina tikine tini bera ni enda nangai lakoya ni na tikine tini katolu meza wana tikine tini ka ono ena matai ni wasi ni di buna umena ulu wana coach kenda chiko kina ena vizana mazongo kabakakina na singlibu ni singatambo indai o mitaka ni sati wata kiko na nomu iwala tambu kebakai chiko na pin na pepe na totoka saraya ronyo wabulai so na ka enda sa puli zara chiko mai ka ndola tu na wali bola yawe na usori kebakai so na ka ni via taronga kebakai so na ka ni ngandreba moni kikine na nonda reze tu bimbi na wati tombu na wakasamungo ni ngairo ni giriani wiyau si giriani na nampai walni lutu anongo mobile na 7821 ka ronyo ni vitartarani sio ni viengeriani menda vital noa wati tumbu na ulutango endola tu na katumba ni vital noa kikimuni ia sandona kamera utaki ni raunio ni singomati ko ni vikake denda tasa viwesi tikumekina ndona kam bimbi mi ndondonu menda baka rauta kikina na tamata enda sama nechi suwe na ngaunango lebu na bika lelebu abalata na mbula ni tamata lotu utuna chiko na tamata lotu utuna chiko na tamata sa nona na kalo na buku chisu lebu rakan tamata lotu ke bakai sianga chisu na numbula au sianga ni klana keni baka masalda mi tukuni biko au bambotanga ni tamata lotu ya na tamata sa wambulai sama imbula yalla na chisu kasama itu tawani konel tamu mi bukai koiti koni lako ni nona muri chisu kasanda semati ni tiba-tiba buka turang melomala ni na lip naka inda satu kian na bula bo inda sama bula kin
Katiko watakana kena iwala kena iwakarau. Wase chumai na visa na singa tambu sawit ini ndaba muriti mo iwa malua na lima na wakasambimbi na kena iwa madala wa pere tania na bia attitudes. Ndakilaki na ni sandona ka libu na kai me wakadhabutaka chisu verituna tisipili kabakake na beire ra muri kwetu na non ramdambi mera borongo wa okoya na tui ni matani tuni kalau the king of the kingdom na nona mai sereka chukuna vida na keni bola ya keni bakarau kwendundu me dambula takati kun dam marro e bagalak ni kuwa una tobulea una kauchikenda na woni rua sa wotiko mana tikene diwa ko tuna boka sakalunga to ko resanta tataro erda boka to kai mera lubeni kalu mada sao cuma izaba to ka sakalunga to ko resaya lo sabsaba nirna reida na kalu. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bisa kena baka sama rambili bu wase cukup weekend. Pangoli kenda na bisa na tigani voltam Filipai bawalu mateni Timothy 2:5 mateni Pitan 2:2 me wakati tum taka weekend na nondarre na baka sama ko itu kunito kani saklunga ko irasa ya lo saba dirna reida na kan 6 bulan ni alo saba 6 bulan ni benaka tunelonda pure in heart, pure in spirit, pure in inner man. Kaya ndaro ni semata ni ngandre bochisu na ndovero na ibala se kena idabdo bitani bakaruni bula enondo me ndambula takatuna na sanno na naklu eno bochisu. Sakalunga to ko santa tataro ni rana bakato kai meralo pinikalo. Ana tikine diwa wana madi una kena waselima. Wa madal tagikina indona matangali yalo the spirit of wisdom and mediation. Tubir indona matangali yalo buku ni rani ra ngarabu na daka ni vibaga miau taki na kena bakasama. Ni tuguni to kana kosoba pertanya na mediation. The peacemakers wirndo vibaga miau taki. Roma tin kawatin kadiwa tugunu bango weekend ni volta muni sasenga ni ko tikanda lesu na tin kavitu tin kawalu gaya zama tin kadiwa ninda vetalota kana peacemakers ndarani rida kina ni sasenga ni kakana se kaningunu na matani tuni kalu ana kaitu na weekend na Roma tin kawa maina tin kavitu langsung bani kena tin kawalu na yalon dundununga kena baga zemu kena reke na yalon tamu tin kawalu tu na bongo ni sa ikoa sa ngarabi karisto na be kaongo sa binaka buana kalu asa binaka ti kwa talanga kuira na tamata binaka buana kalu kauta mai na binaka ti ber na tamata kwe tiko bua na matanggali mula bango me maroro itu na yalon dundun kena boga zemu o koyango tikene tinka do menda muria kina na beka ni bebi na kati na kena iboso taki boga pertania bebi na kati na reconciliation peace with God before the peace of God lako mai vi ko moronio indeo ni bebi na kati bir na tamata reconciliation mediation kena beka enda ndui boga politikina ndonaka therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another dakila ni matanggali mbulo bango indona kara kalunga ta kena ko resando tatar ni robo to kay maralu binikalo kenda go ni tutu enonda enda sa mai
inona kine na kalau ni tutu buka lubena. Antona kango ndona kai ndon minda maro ni lubini kalau nona dhaka na bibi na kati me maro na buli bibi na kati sianga ni tu weekenda bula ni vesi na bula ni vevala na bula ni vezonga songa bula ni limtal na kai na kau tatani weekenda na itu tunggu tu na mo ni kalunga sa foto kai mara lubini kalau na bula mbula taka indua sa murichi su katiko wana mbula nindau tataru vakai indua na stampa me vakandi taka ni ko sa lubini kalau non dai tavinga na lubini kalau ya sa walanga ni ndavivi na kati vatake irna tamata mera reida na nonda mbula era taronga ni indua na mbula totoka itiko weekend baleta ni da tutaka na vivi na kati siang tukuna bango kenda mendanga vakataki kenda waka tamata sa wang mulai kwe roni labeta dhakendu which one may edify another. Lau lebuna ngau na mbasika mai na songo lutu na mbula ni vezonga na mbula ni siang ni ndamaro indo na mbulungo mebaka ni nyokende ndabuka toka itu mendalubini kalau ndamaro na mbula ni bebi na kati wakongo bula ni mediation na bula ni damarro na bula bakalo bula nga bakalo na bula ni ndau tataro na bula ni marro na bagazim laku mai mendaro ni ndeu ni bagazim bibi na kati ver na tomato mita kan ni nda safin ko maya na single boy ndai kana rauni buki kenda chiko menda marro ndo ni bala ndo ni bakarau ni bulongo Madhiu na kana wasi lima na tikine kini, tuna wango, kani utuoti ni walu na B82, jenda reida tiu. Tuna wango sa kalunga tuko ire rasa, wakatadhani na wuku ni wala ndondon, ni sa nonra na mata ni tu, wakal malang. Tuna wango na tikine tin kandua, kena tikine tin karua, ndau sa kalunga ta, ndau sa wakasasuani, ka wakatadhani, ka wasu wakatadhataki wakai lasu, ena kake nga eva ena bukungu tuna Yesu ena bukuna tuna ka ndo reki ka maro bale ni sa lebu na kene sa weke mdo wala malai ni sa bagaongo na nonra bagadadhani ira na profita era sambulelio weke mdo mai bagadhabta ka chongo Yesu ni sa raidaratiko na tosu era tos tiku mai kina, era muriko na ndua na ilako ni muri chisu, ratona tisi pele ke erna leabunga, erna lako duruma na dende. Mebaka na kaya lako duruma ko singa suti ni zingo mi bakara rosar. Palestine na nguna ya mbati ni zonga ina ibuka bubuli, ibuka bubuli taka. Baka bubuli bo beira. Na mai Palestina kawakai lebu na ngauna ni raraiva erna tutaka erna buni lau erna farisi erna satiusa erna ngone buni lau na ngauna ya lebu na kai mai baka tabul tawa chisu bakai basu laka bagantua na tapi kambaleta na kara tutaka tumai kambaleta na lau Moses lebu na kain tanang irei na madhiu na kena wase limongo, madhiu na kena wase ono, madhiu na kena wase bitu na bika. Wakatapu puli kena chisu na nona mai rei na wakasama lebu, ko enda vital no chuko. Na zongai, na ngongo, na kilani, song lutu tau manda ni wate na singa ni Penteco, mai Jerusalem na ngaunea, donu na ngauna ni vili utaki ni rong. Sing done mo chisu na ngaune mai tiko kina in done tu na ngauna ni nona vili utaki o Roma na buno buka Palestina ndo buka taron toblemo buka wilika na ibola tambu meu reda kena semba undu manda na ngauna mbau zonga na matini tu Roma chisu senga buka ndoni semba reda mat leta ni kila chuko ko ni loma ni kalau kai naki ni kalau
ngauno ya mai Palestina me tuda ke na mateni tu Roma tina ni bisongo ke na kaira bauta na non lako dona ka o reason na tura ni pokaroko tak na lewani kalu na tan mateni tu zizi Palestina ngona sena bondoni bau se balewa au reason na bakasan bimbi ni ke na tarungi wa na dona tikini ilab na siliba ngai tukuna ko suli nga besi sana kasani si sule bona kalu na kasanon na kalu sa bondoni bondono ngam iya dona kan nonra tigi-tigi nonra bakadadani yadona ngauna iniro yadona kandren dresar irna tamata garabi kalu irna muri cisu na kaya sa ridro tumai o cisu kamai labeta tiko mi tukuna bera na yado mi ngau dareda na beka do tuni kon nonda bonua donga na kausa nogo masti ko menda bakaro taka na kai tuda ke ken na mateni tu indai da bakaro taka na talero ronda marroa me bakai ndua tina nyava chiko na vikandendre ya bola chikina na lotu ya bola chikina na nondang garabi kalau ukilani o kausa bombo tu chiko ya uni nyokenda goe nonda tiko na nonda na mateni tu bokaloma lai the kingdom of heaven. And he told about God, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Na mbula ni yalondondone na sega bondo ni yamola tiki ni ndona tamata. E kila na dhamo ni mbala ni yalondon na usawa se utimai na kena bakasama. Ena nongo watonako viva kalonganga tikitiko. Ke bakae laurai na beka iau na uto ni kai vitu kuna chungo chisu. Wayana nonda bogaliuza na matani tu ni kalau ke na nona yalondondo. Nona yalondondo ena ngai soli mekeni kuri. Bika ketenga kele lorea ena wasiona nona bogadauta ke chisu. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Kendango itu kuna tiko na nonda osota na long suffering and forgiving spirit and to ndondo mitiko beket. Bisa na kena tiki ni wala tambu lebu ndondo mindalakina ke bakai tiko na nomungaune na lomu ni mado ke libo ka wilika na madi una kena wasi tini maina tiki ni tini kawano kena rosa ubu kawan. Mata ni kornita tini katolu dua kena tini katolu nta sare do tia. Na seri tegi kina na lolong na bikake yang bula kina na tamate na lolong mata ini pita tolu tin kaba kina tin kabitu mata ini pita va tolu kina tin kaliwa mata ini pita rua tin kawalu laga sumbia me azam na rosa karua na kereme na wili kabiken ran magaramba lebutaka na matangali yalo viva soti kina nanda bosota na vikaya tu magadabutaka o pita na nona tukuna bango ke mundo na tomata do taleroro ver na mundo turang na rere ketenga ako ver dundu era yalo vinaka kaya lo malo be ira talenga era sa yalo bagatani ini tin kadiwa ni sakani boga bina ongo ke bakai ndua sabosota nararau. Misa bakararau taki baka tahun dundun kanisa via vina kabua nakalo. Kanisa via vina kabua nakalo. Ia dona dokai baka dhap ke baka ndo sabosota ni ndo sa. Baka dha kasa tu bang tano basungo baka bito na bodula kikina. Kena malmalera bakararau taki ramoku kina. Ia ke baka ndo sa Zakavinaka kasama rata gitina kando bosotanga forgiving spirit long suffering ongo sa kabina kabuana kalo na kibo se toka na rosa kando nindo sa kadibi me makakina nisa bosota talengana Kristo na rarawa
ena buku mundou asa laiva vike mundou naiva karau mundou muria na weni avana. Kwa sasenga ni dhakava indua na kadha asasenga ni kune ena ngusuna na ndovi wake sini. Kama kwa Pertania na tikene rosa bukan dua 1 Peter 2:21 New King James translation itu kuna bango, for to this you are called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you and you should follow his steps. Na mitaka ni sanda na tingo mo babenaka da maroro etiko na vekake de na yutu ni rua na bi etitus na ibakarau na ibalabala wakalo kasimati bata na ka nyosa vakadhoronga nyosa vakavonga simati mekina na bekao kalunga takina ena no mwe lakolongo me bakau sa vakadhabu takauti tikumai na boni ngauna sabon ko vikenda una kauchikenda ena kina tinika tulu tinika ba tinika lima me adhabu na tinika ono unika rabe kenda na nonda lesoningo me kisema tamatamai na nonda mai dhabo toka na tikene tinika rua na madhi unikena waselima tono bagoi kemundo una masi maki urobura ya kebakasa seabu maina masi mana kena tuituina ena ngai boga tuituina takitale ena dhaba ando na taro ena nono taro chisu sanga isenga nianga ena ndua naka mimbiunga kita utumba kame butuka sombu koira na tamata ngai tikine tin kaba tuna talavango ko ke mundo una rara maki urumura na koro sa tarotoka ena ulu ni vanua sa senga ni tambu na kirau tine tini kalima sa senga talenga ni tutuwaki na dhina kame lagi toke na ruku ni vakarau ni sila ena kene itutu nga sanga idhinavi ira kedhe nga satiko e vale me dhaunri vakakina na no mundo urarama ena matandra na tamata mera raidha na no mundo i vala vinaka mera raidha na no mundo i vala vinaka ka vakaroroko taka na tama mundo satiko mai lo malai tapi talno taka utitiko na i vala nimbula e vinaka ka ndau dhaka kina na klo menda simati ena nonda vevekani ndonu kena tura kena klo ka vakaroroko taka na tama mundo satiko mai lo malai ena kena vakandewa Pertania, you are the salt of the earth. New King James Version. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. Verse 14 says that. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. If it gives light to all, and it gives light to all who are in the house. Verse 16 says, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tona kainda sa maru takandina na klu ni vayan kai tukuno chisu and roni poka yalong ka ngata kikina ni volapal nimbula poka roro ta kina klu me una tomana ni bunau no ne bunau chisu na tikine tin katolu kina tin kaona no vakasama ni masima wata kina dhina raida tiko na sangani na kauchikenda tanimai na godly conduct that matches right relationship with God. Wala ni mbula wakalo, vera rau
kina viwek ni ndonu kina ko na ibarau torman me ubanga taka ne bala ne bakrau. It's a character sinanomu attitude na bula kina. Ndakilati koni watuna tiko mai weekenda tuan catchphrase na statement go tuna bango na ibuna ungo buna utiko chisu baleta tiko na right relationship with God and anonda ibalabal our conduct and anonda mbula tingo. The sermon showed our person who is in a right relationship with God should conduct his life. While the passage must be understood in the light of the the Messianic kingdom, na ibunongo, the sermon applies to Jesus followers today. Demonstrate the standard of righteousness God demands of his people. Kenda segolangani dambula tingo endona ka ugamboto yao ni vinakata mendambula kina nakalo. Was kokota kana was pertanya the demand of his people. Nakango godly character that honors him. And apart from that, ono sotali rorokina yang kay num na blessings nikalo. You are blessed. Tarida chuko. Kai tuna weekend na ibolota. And non darida tiko. Kalungat ko irasa mo. Sa non na matin tu kalau. Blessed ada po ya. Nakakadenta bitong no tayo. Isa dambulota guys. Na non esan naklo. Kunyo lang kata. Esa binakatu, esa warauta gitu, esa nomo titu, balatan ni kalau endo dinata na bos ni ya la. Angko na ibalabal ni bulu bakalo ya warau ta kinaka. Binaka kino iko. Kalau dinata tu me bakasakan nono bos nyala na beka erna somi kino ere sambulu tak na bulungo kana warau ta kinna na kan. Nakakita ko na kene tini nga. Yana rokobinga kina na tamamundo satu kumalomala. Dona kana be kani ne balabal ni bulongo kena arusema tiba tu tungun tikan mata saudi kena bonya lotam. Lolo mana reki na bagade una satu kan de. Yalo malu na lolo mana bauta na mulum. E balabal malu. Ko anda sa rai de tumai. Mata ini wakasama mentana rei de tolu na via wasiati kana ena tikene tin kauno kena tin katolu kena tin kauno na wakasama ni masimo kena tin dona kai dondon me mata weekenda ni bang madala take rongo bang madala take nambula wagai kan dona kai rau ni ra tobole na tamata ni ra reida ni bala ni mbula kina ronyo tamata erangangandre mera tobole erna bakatar-taru zapo meka tiko wana turanga marama na gorobo na ngone lango ko indua tani tukino o ya uya tobole na mbula ya vato kaya kena bakasame na na nona mai buka zabu taka chiko na masima leo na kena bakasame titombo me buka unikela ukela dona ka via wa mbauta ni dona ka rawa mulai masim rawa mulai dinakina ni sambulu taka mai na itangen de kede ni mbula ko tukuni mai dhake na kena ibaka rawia ongale ya zabu dona itangen de au saro ni dona masima buka ikan dona zina senga ni na tambo na kirau senga talanga ni binaka biko mo tambo na boleta na tubi ko nandondo mo biuta na bono ndondono mo biuta kina me bakai sa tukuna bi ko na kalu tukuna be ya ni ndaru biu na bono me ndaru rara makina na lomani vale ke buru meaning it starts off in your home and then you can be the light
out there in the world as well. Kana kena pakai sampai dona ka pakai kana kena erna via tobole na tama darida na bimbula bango erna rida na tamata tinangani ngonongo sa lebutu na nonda waka zautaka ni da tamata lotu ni da tamata ngaravikalo via sarabo buru via tobole tiko buru indai ena ngaune lagu durumi tikungo ena ndrenre kina tata mosu ngo via tobole ena bulandina nindu okoe pagaroro takana klo na vi bala ke ya bulu taka uchisu sandona kainda rokoba kina na klo isaroni kuna tuwa matavik nai bola tamu ni matangarabi klo endondonu mate sa nona dina na kalo na buki Kristo nona dina na kalo senga ni tamata nona na kalo waka ngusuna nona na kalo bagai bala bagai bagarau ni kalo yana kai da vitala no kina ena masima bata kina dina minda reda na dina ngo ndona kai sarap sa sengo langa ni bogai kana me bakana masima sa ndona kai sarap na tamata vou ni sama mula vou bata ki chisu sandondonu me teka bu yali ani na be kamakawa na ngangandre makawa na be mula makawa na be wanananu makawa dina ninda mai murichi syutingo senga ni senda taudo kosar enda sasanga tiko minda tauto wata ki koya na kake de na bororo te kinna kenda na nonda mulai taudo ko na gayado na singa na tangi kinna nanda to our full redemption but we are striving to the perfection through the work of the Holy Spirit and the Word of God na nonda wole ka tuka ni be chisu tuna be kenta na mulai sarat tuna tuka na mula na rara mana kai reidi na kai sarat matata be kenta na karoni na kana ase lima na tikene kene be ka bakasa tuba tagi Kristo indona tomata tuna bango Paula sanga imbuli bau sa lakotani na be kamaka reida sa yado me bau na kakena sa huma i wana kalau na kaketenga o koe sa waga baby na katitaki kenda na tamata vou koe sa sarabi na nondo mula ke koe ena buki Kristo sa sulia ve kito me kito bunau taka na baby na kati reconciliation suli ve kenda indona message na tamata vou na baka enta reida chumai na baby na kati peacemakers na tamate sambulo bo na vina dovira na ustu ni kai rarama kina maleta ni sa tamata bo sarabino no bole tamata tu range marama forbo ngonelya tutaka na mbula ka vunu utaka na bibi na kati me vagaongo sa kana kalo me vagavina taki me boka vevi na kate taki bura me koenga ena buku i Kristo kasa senga ni wilika ve ira na non rei balbala kasa sulia ve kito na tuku ni vevi na kate a message of reconciliation koe nona kae kati baka sarabiki nona bule ndona tamate rara mai dina ala tani sa tamu tama Rena juga bisa na bakasa mungo na voni ngauna sa tungo bitenda matai ni kau na ngandreva me una sembele ti rauna ruona ve kale mungo na mbula koe e boga kana e to bole ke na mbula saravi rei na vina o ya na ya lava ni nonda baka aduka vika lalai vika lelebu boga tukuri kenda kina na kalo kadibi kenda kina na kalo menda boga do kakina ene bola bakalo na rua na kango
e chiku na nomu ya lava ni non dopo ka awa na kena boka partani awa circle of influence e chiku na nomu circle of influence matata weekend kai tuku na weekend na wosinikal minda boka reida na vivaka sa mai so na vika kede eroni boka kana kina na nona bulan dua dakla boka vinaka sar ni tiko na nona circle of influence ko kuna vika beauty ko kina na klo beleta me roni vaka kana kina na nona bulan dua murichi su boka vinaka ni bola kede ni bulan tasa wuli daudimo saravikin na nobla tiko na nona circle of influence koya vinakata na kalo me raunin da bagado ka lalai lele ka kuni mbeda na be ka lalai sa te ku be vanga ta kitu kene be ko na kalo mo rauni impact ka mo ronyo bagado ka ena no musikal ngo tauramanda inda raida na be ka so membaleta na wasongo na influence so na ka ronyo bagado ka kina it's an effect rai na nomu wale ni takataka se rai na nomu itiko mai na koro se rai na nomu matavu vale eroni voka vune indona ka it can be an inspiration, it can be an impact, it can be an encouragement, it can be a guidance to someone nyo bula na nomu circle of influence na nomu yalava ni koe vinakata na kalo mo boga kakina mo masima ka vinarara tormando kenda na viliutaki leaders we should be an influence to those who are following us we should have an impact, an effect that inspires and motivates that shapes people who are following us tabaya ana on the circle of influence si au kila ni nararida tuku mai nandakumu na venga una ketanga ramuri ko tuku they'll have the boldness to follow someone ko pakai kan no no ko segani ndona ka kan musu no people can taste your life but also masima people can see the bright light that's shining glorifying God and anon ramuri ko tuku sengolangan you motivate kira you inspire them to shape their life so that they can be someone ko enambula talanga enambula ni masima kena adama enda vitalo tsungu na ala pani nonda weekend na biluta menda tamatan dondo to make a change to those who are following us and have an impact on people you are leading have some kind of bearing transformation and non-rambula na changes and the ni ramuri Jesu followers of Jesus have every opportunity possible to impact their circle of influence why na natarang zamna buna ramuri Jesu o kenda o iko o batakeya o kenda runa sa muri Jesu tu ngongo ni anandaru circle of influence na yala ni voka ndakilaki na ni ichukubi kendaru indona opportunity na kena wasukoi bertanya indona katumba tandol mendaru varita ki chisuki na be irakeve era tiko wa bulbulita na bonua endarumbula kina to impact their circle of influence azabuna buna sa tukuno chibe kenda the beatitudes are part of your life as a follower of Jesus na iboka bubuli na ibola pala kwenta sa pulito me na walu ya endo dono me dono ibola pala nimbula yo sa tiku sa nga viko better no impact ta kan dona tamata before you impact someone in your circle of influence o i komanda me impact kiko o tuza ke mo mbula ene ibola pala nimbula baka loko ko tuku ni chiga na vikanda sa rida utingo. The Beatitudes must first have an impact on you before you can have an impact
on others. Ya nanonda masima, watakena nonda din. Oiko, you have been given the mandate. Ndona kainda poka vinata kini na circle of influence. We have been given the mandate by Jesus himself. Koe tukuno koe ni singa o kemundo. Wangata ko kemundo na masima. O kemundo na dina. Esa tukuno ko na kosungo you. Segni tukuno wango ko oya una masima, oya una dinangan ngai baka zabutaki na ibola tamu kanta na ngai reida ni o chisu baka teki koe na chonya kana wasewalu tin karo tukuno wango ni okoe na rara maki robo na ngai reida ni na kawi tukuno chiko ni kuwa na nonda ya lava yo circular influence da poka bina taka ni sa solibi kanta na mendedia moronyo masima o dinaki sa tukuna robi kenta na turanga you have been given na mandate me ondona kausa marutakin na kalo kanda baka bina takin na kalo ninda raida na baka saman bimbi tukuniti ko na nonda raida na bunongo chisu gondona kamenda taurasar baka binak chisu sa senga ningai tikungo watake kenda burubura kosa dakila ikani bola tambu ni sa woti na itabi mai dakawa sa woti boga binaka na kake de boga dore na kawela tai taudo senga ni boga bo senga ni dona kai virilanga sa ndambi tikungo ena lingi matau ni tiko boga turanga mai lomala ni lingi matau na itamana dinangani tiko na ministry tale boga dora tiko na turanga chisu na nona ndambi tiko ya senga ni mode tiko ikako me sa o tingana nona itabi sale ndambi kya sa tukuna wana kalona tamana to manda mi udo tumango tamangu sa o china kaula ko buru sa o lei boya dorna no muni lewa ya ba ni kauti au kina yo lei lia tamata undu ver na tamata o kila na zab na bula ni dona tamata mai buru na nona mai waka zabutanga o waka mbautoya o ni sa sulia na mandate weekend o chisu menda tomana tiku na zakazaka ya mai tika buna ko ya menda tomana wata tiku na nona value takina ya lotambu ena kena waka tuza ke tiku na mata ni tuni kalo e burungo a tiko chisu o koe na tui ni mata ni tuni kalo da kila ba winaka. The kingdom of God, Jesus is the king of the kingdom. When he was here on earth, let your kingdom come. Let thy will be done here on earth as it is in heaven. Masu chukukina. Meroniado tiko na matani tuni kalo kena nona lewana kalo we kenda. And the bulletiko na ngaunango kanda roni masim ka tuitui na raramatiko. Ni kena waka tuta kina nroti ni langi ni mata ni tuni kalau e buru-burungo. Na mandate asa suli weekend na turanga. Da poka bina taka sa kelau ti tuna kalau. Kelau ti tu chisu ni okoe na lako. Koe ako da poka bina taka kina turanga ni o iko wata keiau ke ndaru sata mata pangambulai na ngaunango. Kosa mai mbula na nondaru tamate loma na ngone turango chisu ndaru saro ni vina tiku enandrendre bua endua kwa sesenga tu ni vingo mi chisu meroni tukuno vango ni oko eroni rarama enaroni nduombe ngana vina e tauritu tormanda dona vina libu e waraitu ni wanga without any light you may be a candle sitting there somewhere without any flame that gives light to enlighten the house, your place, your circle of influence, and then lighten up the world as well. Kaya nabikain dasa reida tiko. Domingo antana kay reida na roba to demonstrate the impact these people would make on their world.
Kwenda reda chukani, Jesus used to come on illustrate the salt and the light. Da sa reda ya, kanda na reda tiko na thamani mbala ni masima, na tumtumikina walalai, kena mbale ni ndua, rao ni rarama, me thilayani, me vagarita kana ilawala kundundunu, give direction, sign and give direction. The right man individuals, Jesus described na wikenda na tamatandua sa kila choka that we would obviously radiate and point others to the proper path. Kenda na panga tadi kenda na kalau the circle of influence in tambula kinango me narao ni dewa ni rarama narao ni waritaka na sala kandarao ni kana kini na bula kakitungo na ngai tumana na madha o satu minggu doma dono nonda masu wabne nakataka na nomuni yalondina ko na sema mai na ngauna bora utakingo anu itakini madha mingo ni na senga ni mona zaba moni sema talmai visuret mai ke baka me baka usapa kata tago tiu ke baka sona taro ni via taronga inga ingirmai na nungu namba ni telefoni na vitu walu rua 7821 322 so ni vitar tarmai na namba walni lutu na rani ndabibu kena wakati tumbu taki na nanda raidu wakati tumbu Davi vakasa mungo kwenda bulirtu. Vinakata me tukuna vekenda ni vi lesoni kede ko nda taurati kongo upload tak chunga na YouTube. Toromanda na lako na Facebook vekemuni keda na sema na Facebook vekemuni na via lai tomana tale na kiana reidi lesu na vivakasa menda viu se tukina na vidana madongo tola mado sao te bakakin na singa tambini lai sa upload tikitiko na YouTube ni lakna na YouTube ni biuta na CCC ndawilebu na rani sulia mai vikemuni na vi lesu mikede viu se tikina na vidana tola singa tambu sao te wilikin singa tambungo ndaungai public tormanda na leso ningo iuti na kena ose na mai TV mai na tinkarua kenandua kai tinkarua sarani ndaraida na public ina YouTube vina boleh besar na nomoni sema tikumai dapo vina na turanga ni rani singa tambu moyongo aroni tiku tali weekend na lotu na vival ni lotu enta dui semati men sokolo kina wikito we enta wileu na Central Christian Center sandona kana nana maki ni alu kiman usa kerker chukina weekenda wikito na kena marro iti kuna wika virkuturi mai na matanitu membaleta na nonda ngaravi kalungo sandaro ni siama mai na nonda mai sota na nonda walni lutu dabo ni binata na kaluni sa lakabuti kuna kai laka feba te kikende tiko wakuku chugana masu wakuku na bulidi ni wasini kalo tabi wase na dina ni wasini kalo kanda na tuza kikina ena ngaunan renrengo ni ndami donu toka na wasini kalo kuni mula thama mo masula kindona wekam tabi na numitiu kana masu ena nonda i tostoso ngo kemni na kalo ke mami baka bini binatang na muni bosa ke mami sakere muni yapala ena lo muni bikasa ndambero na ngele ni alu ikima ke mami na kere na muni bebuke
Kimamina kereana namuni vivagarara matagi bagatito muna vikaki mami sabulita. Ororo tagi chune tamuni mami masu na ada ichisu na ibambula enduanga. Eta wana singa tamu tala meongo uni kalunga tamu ninganga tuna enatura.